Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les programmes par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 55 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé-Provence. Mi dogbe na mi le miapeto de la Yesu Kristo penkomi. Ndi ya mianovio dogbe de la Emmanuel Diamant Awuja benkoi milese. Ivabe miaga ido aji pudomi. Miadogbe da. Ma amenuvela fofo mi de akpena o. Bobo fiara mi kafo mi subo mi yira emi dore ji. Enami monu popo si abena ya gaba to onyana duko. Papa wo nto va ko mi bazami. Eye nyasike la si ola. Aga so poto dona toji nota o. Tami so radio adasi o mebe odeka aba hoto tete. Edoki pata mi ya wa wo nto aba kwe na we to mi aji. Ameko pata ona dole ki ya kwa sini no waji. Asi one no mo aji nu si anu le ba nye ne ba no de ka be poplote. Papa mi de apena be oje gome kuro mi. Eye ola yeji awenu. Inanti kokwe la ni ore kato. Le Yesu Kristo bin komi. Amen. Amen. Enyo mgbona mi so abena obene ndele vevena me amete gbe mo gbona ele. Mi do abrotigbea sikeni frentia ite va yiva otri ame plekra ba pledola ila pompo subo kuro fipodanti le nya degbe me ya me sham klola sengo me nyere ma mi wo mi abe to senona ni ma one yira to di no la kata agbeme olea apomo olea domo olea evumo olea ma one yira mo pa me vevene no pakli o mi ni sore ya mi je gome la mi gbobe mi je gon ple abloti gbe ke ni frentia wa egbe la mi gbo lo nya yi di ple egbe la etita mi wo nya be to se nu be da mi ase mi sike mi agbo egbe ya mo tane di be gbo ko pe la hun to ni mi e mi ase gome mi gbo be na ha apakon eyin ha apakon eyin eye dodo le apakọ sapakọchi eye dodo gbãtɔ kene nye apakọ ni dɔda sie nyi bena apli edzuata alo apli dzɔmeviwo ta ale gbegbe bena mi kpɔ de desite bena le Kristo me la kɔkɔenyenye la monɔna bɔtero wake gbena gere mɔ ƒe kɔkɔenyenye me la ehia bena na wɔ aʋa eye awɔ aʋa kudo nukawo gbɔgbɔwo mbablawo kple fiƒodewo woawo nye nu si ke woxɔ aʋa lo mía ŋuti so kaka míaƒe ɖevi meke esi ke míva Kristo me la enu si wotsɔ va kplɔ mía do ehia bena eha awɔ dɔ so nenema menua ŋuti ne míate vo ne míate subɔ Mawu le gbɔgbɔ kple nyateƒe me eŋuti ta ŋdi ya la Mawu ve mía nu mi bava radio JVA Jésus vous aime be va ɖe nu ɖo me ne mi mi kplɔe le ablotigbe me frenchigbe me va yi va Mawu ne ve mía nu bena míaxɔe nenema bena egbe la míayi ɖe míade gbe me mi le ƒoƒo ku ɖo ƒome ƒe fiƒodewo ŋuti nuke nyi fiƒode durometɔwo yɔe be kpese ame ɖewo yɔe bena ahovi gbãdodro kengbe ame ɖewo yɔe bena fiƒode eye nu siwo katã ŋkɔ ɖeka le wasi ke ne le gbodome ko nyi fiƒode yo kpese yo ahovi gbãdodro yo nya ɖeka ko le gblɔ elabe nu ke nyi fiƒode le gblɔ wa fiƒode nyi be enya ɖo ŋɖo dzɔ
alo nɔnɔme va ve me ye ame ɖewo sa vɔ ne gbɔgbɔ ɖewo wobla nu kpakpe gbɔgbɔ ɖewo bena ne kpɔ yewo ta ne nɔ yewo ŋuti ne yeakpɔ ŋkɔgbe dede nu si va na bena Mawu va bi dzi eka Mawu bi dzia ehe gbegblẽ gbogbo ɖe va ame ɖewo ƒe agbe me gbegblẽ eku kpata nga abosam la to fiƒode me afi ayrawo agblẽ mi kɔ ɖe ale gbegbe be ƒome gbogbo ɖewo le la Amerika yo ƒomea yo gbegblẽ dze woƒe agbe dzi nke tita Mawu gbɔn le yeƒe nya me bena Mose ƒe agbalẽ evelia kpukpui blave ta blave taflatse Mose ƒe agbalẽ evelia eta blave kpukpui atɔ̃lia gbɔn bena megade tagu na wo eye megasubɔ wo elabe nye Yehowa wo Mawu la Mawu ʋãnu menye ame si doa fofowo ƒe vodada teƒe na ɖeviwo siwo léa fum la va se ɖe dzidzime etɔ̃lia kple enelia dzi. Mayi ɖe sogbã dzi eye Yehowa Mawu to nya sia katã bena nye nyi Yehowa wo Mawu si kplɔ wo tso kluvi nyigba teƒe le Egypt nyigba dzi. Mawu bubu aɖeke meganɔ asiwò kpe ɖe ŋunye o. Megawɔ legba ɖeke na ɖokuiwò o. Megawɔ nu siwo le dziƒo alo nu siwo le anyigba dzi alo nu siwo le tsime le anyigba te la ƒe nɔnɔme o. Megade tagu na wo o eye megasubɔ wo o elabe nye nyi Yehowa wo Mawu la Mawu ʋãnu menye ame si doa fofo ƒe vodada teƒe na ɖevi siwo léa fu la va se ɖe dzidzime etɔ̃lia kple enelia dzi. Míada akpe ne Mawu bena mewɔe yi ŋkɔ nyɔ amanɔ bɔtɔ ɖe na mí o. Kpoa nu sia he nu ka va na ame ƒe agbe me o. Dɔléle vivi vovovowo, tukalawo, sese lãmebarawo, míaƒe dzidzinyawo anɔ ƒoƒo ne mi zã kple kele. Ale gbegbe be edɔme la mi wɔna dɔ pɛpɛpɛ wa ku ɖo game nya ŋuti la mi le se ne kpetɔ gɔmɔ. Eye sɔ le yi dia ƒome ƒe fiƒodea ehe nu sugbɔ va ame sugbɔ ƒe agbe me. Ale gbegbe bena nu si ke Mawu gblɔ le eƒe nya be Mawu ʋãnu yenyi. Yeƒuna fofo ƒe dzesiko da ɖe anyi ɖa le ɖeviwo ƒe agbe me. Ale gbegbe be nu si ke míatɔwo tɔgbe do si mamawo do si la egbe la mía ɖeviwo mi va le nua ŋuti eye mi le ɖui mi le se be vevea tsã vɔa Mawu egblɔe ŋusẽ le Mawu si bena ne mi va trɔ va gbɔ la ela va kpe le mía ŋuti. Amewo la gbɔ bena Bibla be Yevuwo ƒe nuɖoanyi ŋuti ta wosɔna ɖekpekpe le me o. Maxlẽ Romatɔ ƒe agbalẽ ta ame eve kpukpui 12 sɔ yi ɖe 11 yiwo miabe to miase nyi ɖe. Elabena ame ale si nu wɔ nu vɔ̃ esemanɔwo si la woatsrɔ̃ esemanɔwo si eye ame si wɔ nu vɔ̃ eye esewo le si la woatsɔ ese la adrɔ ʋɔnue. Elabena minye ame si se ase la wonyi ame dzɔdzɔe o le Mawu ƒe ŋkume o. Hafi bɔn woatso afia na ame siwo wɔ ase la dzi. Elabena ne trɔsubɔlawo siwo si ese mele o la wɔa nu si nyi ese la tso dzɔdzɔ me la ekema ame siwo si ese mele o la wonyi ese na wo ɖokui. Atɔ̃lia abe ame si fia bena woŋlɔ ese la ƒe dɔwɔwɔwo ɖe woƒe dziwo me la ene.
eye woƒe dzitsinya hã dia ɖase hekpena ɖe wo nu eye woƒe tamebubuwo nɔa wo nɔe ŋu tsom alo wonɔa wo nɔewo ŋu ɖem hã le ŋkeke si dzi Mawu adrɔ̃ ʋɔnu amewo ƒe nuwawrawo le nyanyɔe la nu to Yesu Kristo dzi la dzi. Kalomoa mi gblɔna be sewa Israel tɔ enyi sea ŋuti ta mi ba sɔna ɖe ɖe kpekpe le eme o bena míatsã le Afrika anyigba dzia míatsã ese le mía si eye esea mi ɖena ƒu na abenɔ subɔ etrɔ asubɔ legbawo ne mi kpɔ do detsido le du ɖewo mea wosubɔ trɔ kaka fiƒodea galomoa ezena ŋkume le anyigba dzi anyigba xɔ fiƒodea tu anyigba dzi nɔtɔwo do gbe eɖewo kadzo le dua va tsi du gã me fiƒodea be dɔwɔnawo wa misɔ yie dia fiƒode tsa fiƒode la elabena wo ƒomea bla nu kpakple gbɔgbɔ aɖe ƒomea do ka kudo gbɔgbɔ aɖe alo ɖu zo kpakple gbɔgbɔ aɖe ame ɖewo ŋutɔ wove ɖu zo kpakple gbɔgbɔ ɖo be no kpɔ yewo ta no yeyi aʋa yeaɖu aʋa dzi eye yeakpɔ dɔ alo yeaɖe srɔ̃ wove sabɔ wove ɖu zo hamehamewo ale gbegbe be gaƒoƒoa va de la nu si ke va to so mea enyi be ɖeviwo va le se veve gbe ena be ɖeviwo va le xa nu ye wogblɔ le nya me bena míatɔgbewo ɖu fɔ yi ɖeviwo be nume va nyɔ yibɔ egɔme koe nyi bena nu si ke míatɔgbe tɔgbewo do si ye wodzo woku wodzo vɔ egbe la enu sia va le miɔ na mi le zã me kple ŋkeke katã me ena be fiƒodea eva le zẽ ŋkume le ame ɖewo ƒe agbe me ame ɖewo le wowɔ dɔ woda agble woɖe srɔ̃ wodzi vi vɔa ele si be womekpɔ ŋɖe kpekpe le anyigba dzi o wowɔ dɔ vɔ ame ɖewo mete ƒle ekavi ɖeka ŋutɔ tsã tu xɔ le dzi o ame ɖewo wɔ dɔ sɔkɔ ɖo aha kple vivi sese hamewo dome eye nuwua la enya ke ne va dzɔna kpoe nyi bena wome va sena ŋɖe kpetɔ gɔme o kɔa fiƒodea ne mi kpɔe do dotsidoa menyi gbɔgbɔvɔ enyi o gbɔgbɔvɔ bele ahadame ne dɔna ka ye gbɔgbɔvɔwo wowɔ kadodo kpakple ƒomea ŋuti ta woɖo tɔ tete woɖo ŋusẽ le ƒomea dzi ale gbegbe bena ame si ke ne do nua sia ya dzo enyi ta edo nua si edzo fisia ke do nua si dzoa ɖevi ko va dzi la ehumenue no ba dzo le Togo anyigba dzi dzo Amerika tsã wole me no ba Chine ma anyigba dzi tsã wole me ehumenue kplɔna ame do ne mo wɔ dɔ so ŋuti oa kpɔa nu sia ye na bena egbe la ame sugbɔ le hamea me wole subɔ Mawu nyuie ɖe wodzina ha kana fu Mawu dona gbe ɖa zãme toto ati ŋdɔ va nu si ke ne lea ye kpe ba le eye Biblia na mi nya bena Yesu gblɔ bena aklɔ ezea me gbã eye ezea ŋuti nakɔ va eva ɖi me bena ame sugbɔ dzo le ezea ŋuti klɔ va zea me la nu si ke ne le zea me la wome nya nu ke ne le zea me o tita gbɔgbɔ kɔkɔe ɖeka ƒe me ŋusẽ si kpe la na bena nanya nu si ke ne le zea me nu si ke ne le zea mea ye me le gblɔ nyi emɔxenu nye aɖikatɔ nye be futɔ wonyi gbɔgbɔvɔwo nubablawo kple etrɔ kple eƒe fiƒodeawo woawoe nye nu si ke ne le zea me eye ne Mawu ɖu ŋkuvi ne mía la kpɔ nu si ke ne le zea mea eye míawɔ dɔ so zea ŋuti míaklɔ zea me ne zea me kɔkɔe la gbɔgbɔ kɔkɔe alo Mawu ƒe nya si ke nye si kɔkɔe la ne ge ɖe me kpɔa kɔkɔnyenye la va aƒe agbewo me eye wotsɔ la ke ɖe ata aɖabɔ kpoe ɖe kpɔ la me le do ŋusẽ o be ŋkpɔ vɔ na o ŋkpɔ vɔ na o ŋba kpɔe be vɔ na o Mawu dza wɔ dɔ le aƒe agbewo me eŋuti ta xɔ dzigbɔ ɖe le nusɔsrɔ̃ sia me nusɔsrɔ̃ sia ɖe akpe ɖe eŋuti o bena nase ŋɖe gɔme eye no se ŋɖe gɔme la nasɔ de dɔwɔwɔ me Yesu Kristo ƒe ʋu si ke ne kɔ ɖe Kalvari to la dzia ɖe ŋusẽ ba kpɔtɔ le me le wɔ eƒe dɔ kaka na egbe eŋuti ta ŋusẽ sia ke ne ƒo ŋusẽwo katã nye Yesu Kristo ƒe ʋua kple Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la
la te woto adraolo eme la kono plo va doto na semi nya ke mi agba nso so si aja ho ka popo sugbon ntita doto na leto lo nyashiko ma o ja gbon to mi adia no so ye dia ni pe de dosido be na ne ndekpe mu jona eye nono mere vanemu français gbe bo be na ngatuma cause sans effet ndekpe mu to nationalement cause ndekpe mu jokwa ndekpe mu to nationalement pour appuyer pour décider zena desi sia wala mina pompo kuro desi amadrianti desi amadrin sike de sofio bena pomea elle fipode alo fipode o be poplote desi amadrin sike de sofio bena pomea elle fipode alo fipode o be poplote il a pompo kuro desi onti de ka desi amadrin o mina pompo sonti ale gbegbe na to di no mi ase gan me so ye dia don ti amapa de kan ni be na mi akunu me enu me kuku eye de ve apa veli ani be na mi ajagbagba to gbogbo kokko pe si jeje me la mi ajesi fipode a o kunu lo to le ma pa gbe me eye no nya fipode skine lo to le apa gbo me ko la nu skine lo gbodo me ne eye edonu osila kporenu amuru le wana panye amuru le ona hasi amuru le ojankula momonunti amuru le amuha le opa gbeme po nimi kwedo dosidoa nsho zena le gota apanye tamesese ahasi matre nsho keken le gbodo mene mi okeken la fipode eni pepepe va gbogbon sikene le gbodo mene fipode sia eni togon me to pe nusen ntɔgɔn ƒe ŋusẽwo mani ƒe ŋusẽwo agɛ ƒe ŋusẽwo asisa ƒe ŋusẽwo ƒo ƒe gbɔgbɔɖewo yɔbe danvoduwo afã azevoduye enusɔ megbe la hena fipode va na ame ƒe agbe me ame ɖewo lea esɔ̃ɖeƒe menyo na wo wohlɔ kakaka va sɔ̃ɖeƒe menyo na wo fipode si ke ne le ƒomea mea woyɔ be ƒome gbagbã gbɔgbɔ ɖe le gbodome nɛ eye gbɔgbɔ sia la mi la pompo kure tsanti amodo lea wo dɔ voa ahedada kpe na le wadzi wo de sia de wo yi mio dzi ɖusi dzi wo ʋli na ya wɔna dɔ ya va ahedada kpe le gome na wo fo gome na wo le wo tso anyi wo hlɔ kakakakaka va kpɔ be ne dzodzo yovo de kɔa eya la kalo me wo yovo de atsa mi si kene lea ekpo ba le ahedada sia la me gbodome la pompo gbɔgbɔ ɖe tsa le do gã quoi mi la pompo kuro nti so ye dia le mi pompo kuro no ke nti wo quoi mi la ba pompo kuro le kenya wo mia to le me le kenya wo mia to le fipode si oba si no eye mi la ba pompo kuro chanti be na le pompo fipode a mo kan ma son no me ka me ma no mi kan ma wo e ma to le fipode si o me mi fika ma to ameregbo ma yia almebe bono ran fide awo ngbato sikela na mi la to le mepo ni bena de ka wo pa pe mawu mi ku mo pe kado do ado la like sesele le mo pe kado do like pido mi la gbogbo kokko la pe le mi anti alegbegbe bena mi la po musiko ne le pome ame mawu la hunkuna o mawu la no de défiant la po musiko ni fipodea ple gbogbo fon mbabla sike ma miatɔgbe tɔgbe pe mama wɔ le azetɔ dome le pompe gbɔgbɔwo ale gbegbe bena egbe la mi le se ne ke gɔmɔ eye sɔ yi dzi la kpɔtsekpɔtsia la enyi bena esike mawu gbɔgbɔ kɔkɔe de pomea sɔ fiɔ de fiƒodea sɔ fiɔ de gbɔgbɔ sɔ fiɔ mbabla yi ko wɔ tsa sɔ fiɔ la miawɔ aʋa le gbɔgbɔ me va miasi le mawu ƒe ŋkɔ ame elabe mi ɖo kadodo nyuie kpakple mawu mi ɖo kadodo nyuie kpakple mawu ale gbegbe bena fi sia la mawu si ke mi ne kpɔ yue kpɔ be mawue nye ƒomea kple nye fiƒodewo la leke le ɖo mawu si ke ne lɔ nya gbɔ la ela de sɔfiɔ eme la kɔ nɔ ale gbegbe bena na wɔ dɔ so ŋuti
na si tele maintenant eye la toza alo atindo eye makare jibena ela we la vo pio 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 ne we ne nya mesiko no le radio agbe nyito bevi didi mini munya miskem le blanc donc ani ma ou te we na nye Emmanuel comme là Aouja bevi didi so bedangbi peu après nya me quartier général ema te pe siamo jinilo et te pe siamo mi pom subole mi se mva maou sikele lomia mi nyagboa emi wodo sontia egbe chan egbe la ni tele biaka da bo ela be maou amunveve la evemianu alegbegbe bena mo pe nusia e ba le doji wa nusike maou le dia so mi agbo ko ni bena obe esi maje anye du kon le tron ena be yesu gbon bena mi re yinya o e pe du kon e pe nous sont là ouais nous sont là et bible agbo mi anyi alegbegbe bena si je ona sunya si ma ona hunkunemi nya popo me ame nya nyam kele po me ame nya si tele ti le gbedodora me ple gbedodora tindo abiji do ne ma menchi mo kane di be nu sike ma u blogbo agbe kulo po me anti la bena ya sekpe ne po me a jijime ton lia ple jijime ne lia la wo si kele si tele me fa ko ine ma u blibona ma wa o la gba jijime o pe fipodo e o la gere ma pe ya yira me ma o pa nu sen bale wo pe do ma pa men bebe bale doji mu glon li o ba bena ma o gben li o le subo ma o pe na le ya simia jimaje na bena enu yinene ma va makane jino bena le Yesu Kristo bon comme là makpo azu popo eye ma azu wo ne ocha ne gbereka gba gbo be azonko ma o ve nu me sugbon le to no me va ma o be ma to no bena mpo vona o tita blala shablala le pokasi le ke ple afa so daola ahun nyasemo wa nya ye di msoso di ya mi punya takwe mi so blala gbe mi aba ye di de ka ye di de ka ademe to e me na cloche ko obono plabrita o galmo o la to deme no nyere e me la kama no deux pour la sokudo wa blala gbe a ken ma gbon no mi aba ye di ma o ne yiro e ma pa me vene no pa plu le Yesu Kristo bon comme là mo so gbe adashine madame jamane aba yiro mbubu adile abroti gbeme french gbeme wa mi afane mi nema. Merci beaucoup Emmanuel pour cette émission qui nous a encore éclairé. Je sais que ça a éclairé beaucoup de personnes. Parce que la parole de Dieu nous dit que faute de connaissance, on peut périr. Même si tu es éclairé, la parole nous dit encore que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc si nous connaissons la vérité, nous serons réellement libres parce que nous n'allons plus marcher dans l'ignorance pour périr ou bien pour être détruits. Nous voulons encore parler du cours biblique par correspondance. C'est quoi les cours bibliques par correspondance? Les cours bibliques par correspondance, c'est les questionnaires tirés de la Bible, tirés qui nous aident à chercher les réponses dans la Bible. Et nous avons dit que les leçons sont regroupées en 26 leçons. Et si nous arrivons à traiter ces 26 leçons, nous avons parcouru presque la Bible. Nous avons besoin de connaître Dieu et c'est par sa parole. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, versets 13 à 14 que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. On ne peut pas chercher Dieu ailleurs parce que Dieu même est la parole. Son nom est la parole. C'est par la parole qu'on peut le chercher, on peut le découvrir, on peut le connaître. Si nous allons chercher Dieu ailleurs, nous avons failli. Donc nous sommes appelés à faire ces cours bibliques. Toi qui es en mesure de lire la parole de Dieu et pouvoir écrire. Ce cours est à ta disposition. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Et nous disons que les gens en ont fait, ils envoyaient par poste en Suisse. Et beaucoup de Togolais ont fait ce cours. C'est ça même qui a motivé le siège à envoyer
surtout au Togo, pour que on puisse corriger sur place, pour faciliter la tâche aux Togolais. Et tous ceux qui en ont fait, eux-mêmes sont des témoignages et ils ne cessent de témoigner le bienfait qu'ils ont trouvé dans ce cours. Alors toi qui es en train de nous écouter, ce moment, c'est une occasion pour toi, c'est une grâce pour toi de te lever et chercher Dieu dans sa parole. Et ce questionnaire te renvoie à découvrir Dieu. Alors que c'est toi-même qui as cherché, qui as découvert, ça reste en toi. Tu ne vas pas oublier et tu vas vivre cela. Et tu seras utile aussi pour ton entourage, ta maison, ta famille. Alors, prenons le temps de nous lever pour chercher Dieu au travers ces cours bibliques. Nous avons dit que les cours bibliques sont au niveau de centre communautaire Tokoin. Nous avons un dépôt là-bas. Vous allez seulement à l'accueil, vous demandez, vous voulez faire les cours bibliques par correspondance, on vous donnera les leçons. Au fur et à mesure, vous amenez, nous on corrige et tout de suite, vous allez terminer vos 26 leçons. Il y a aussi un dépôt au niveau de Auto-École Petit Jésus. Passe à l'église catholique Tokoin Séminaire. Et nous avons aussi un dépôt au centre communautaire de Baie. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas loin de Optique à Dieu la gloire, face église Tokoin Séminaire. Donc, nous sommes à votre disposition. Nous savons ce que nous avons trouvé dedans et nous voulons partager avec vous, c'est par amour. Ceux qui en ont fait, ils continuent aussi par partager. J'espère qu'il y a certaines personnes qui ont écouté le témoignage de notre frère, M. Agboudin. Et il a eu Agbedanou Alex, le directeur du centre communautaire Baie. Et il a donné beaucoup de témoignages. Je sais que ton tour aussi peut venir si seulement tu te mets. Donc, j'aimerais ajouter que nous sommes au collège aussi. Vous pouvez venir prendre les cours au collège suivant. Complexe scolaire Baptiste du Togo, tous les jeudis de 7h à 14h, on est là-bas. Complexe scolaire Georges Memorial, mardi et mercredi, on est au collège. Vous pouvez venir prendre les cours. Si on n'est pas là, les cours sont toujours là de lundi à vendredi dans ces deux collèges. Que Dieu vous bénisse. Bon, donc on va terminer par la prière. Donc madame va terminer par la prière à lever. Au fond, nous sommes katatomide akpena. Et la bena weba je gome kudomi oyeji kuni. Yo promi ba do te pesi ami nya bo ya omu na do omu. Ta nya amegbeto mi wu egbeto anu. Ebi gba so jiko se nu ada si ome. Bena woto ayinya ji le wape ji ome wape susu ome. E atura si le wape nu gome sisi anti. Bena waten sende gome. E nde na ten tro le wapa gbeme. Nde la jirado le wapa gbeme. E mi gbale so ame kocha. O senya keke da si ome bena. Papa so mo koko ye de wa me. E muse ke no na me si yo sina te yo jina mawa ne gede wa me. Papa mi de akpena o. Be ono kudomi. Ye owu akpare kanu kudomi. Iso bubu nti kokwe no. Mi ga so re yi ko gbanada si ome. Ye jina yira do to le radio ya. Plola ou patan. Bena. Wakpatan wa no. De die no no me. Be mi a yi doaji. Le Yesu Christo bin come. Amen. Amen. Amen.